Sećam se tog dana kao da je bilo juče. Bio sam avanturista koji je uvek tragao za neobičnim mestima za istraživanje i avanture. Tako sam naišao na jedan misteriozan rudnik koji je bio zaboravljen i napušten godinama. Bio sam uzbuđen što ću otkriti šta se nalazi u njemu, ali nisam znao da ću zažaliti što sam ikada kročio tamo. Kada sam prvi put ušao u rudnik, osetio sam hladan šok. Mračan hodnik je bio osvetljen samo svetlom moje baterijske lampe, a vazduh je bio zagušljiv i pun prašine. Hodajući dublje u rudnik, primetio sam da su zidovi ukrašeni čudnim i zastrašujućim crtežima koji su izgledali kao da su stari vekovima. Nisam mogao da odolim radoznalosti i nastavio sam dalje, a zvuk mojih koraka odjekivao je praznim hodnicima. Međutim, ubrzo sam primetio da su hodnici postajali sve uskiji i mračniji, otežavajući mi disanje. Srce mi je počelo da lupa sve jače, a nelagoda je počela da me obuzima. Nisam se obazirao na znakove upozorenja, kao što su slike ispod kojih je pisalo "Napustite rudnik" ili zvukovi koji su odjekivali oko mene. Umesto toga, nastavio sam dalje, nesvestan opasnosti koja mi je pretila. Došao sam do jedne posebne prostorije, koja je bila još mračnija od ostalih. Odlučio sam ući unutra, ne mareći za opasnosti koje bi me mogle čekati. Kada sam uperio baterijsku lampu, šokirao sam se onim što sam video. U prostoriji su bile smeštene kosti i lobanje, kao i jezivi crteži koji su prikazivali neku vrstu prastare religije ili kulta. Srce mi je stalo, a jeza je prošla kroz moju kičmu. U trenutku sam shvatio da sam otkrio nešto što nisam trebao. Nisam gubio vreme, već sam se okrenuo i pokušao da nađem izlaz iz rudnika što je pre moguće. Međutim, hodnici su se činili da se menjaju i da se zatvaraju iza mene, kao da me rudnik pokušava zadržati unutra. Panika me obuzela dok sam trčao kroz mrak, očajnički pokušavajući da nađem izlaz. Na kraju sam uspeo da pronađem jedan tajni prolaz koji me je izbacio iz rudnika. Izleteo sam napolje iz rudnika, zadihan i iscrpljen, sa glasnim otkucajima koji su i dalje odzvanjali u mojim ušima. Pogledao sam za sobom i video kako se rudnik zatvara, nestajući u tami kao da ga nikada nije ni bilo. Nisam mogao da poverujem šta sam upravo doživeo. Srce mi je još uvek kucalo kao ludo, a jeza je prolazila kroz moje telo. Shvatio sam da sam se igrao sa nečim što prevazilazi moju maštu i razum. Nakon što sam se smirio, odlučio sam da nikome ne pričam o tome što sam otkrio u rudniku. Zadržao sam tajnu za sebe, znajući da bi moja priča zvučala neverovatno i da mi niko ne bi poverovao. Ali istovremeno, ta iskustva su me progonila u noćnim morama, a senke rudnika su ostale urezane u mojoj svesti. Nisam znao šta se tamo tačno dešava, i nijedno objašnjenje mi nije delovalo kao racionalno. Iako sam nastavio sa svojim avanturama, uvek sam bio oprezniji i pažljiviji u svojim istraživanjima. Do danas, ne znam šta je bilo sa onim rudnikom i šta se zaista dešavalo tamo. Pokušao sam pronaći više informacija o tom rudniku, ali nažalost nisam uspeo. I ta avantura u rudniku ostala je urezana u mome sećanju kao jedno od najjezivijih iskustava u mom životu, koje bih voleo da nikada nisam doživeo. Ali, iako sam se trudio da zaboravim taj mračni deo svog života, nešto me je uvek vuklo nazad prema rudniku. Nisam mogao da se otmem radoznalosti i potrebi da saznam istinu. Moje misli su neprestano bile opsednute tom neobičnom pojavom koju sam tamo doživeo. Prošlo je nekoliko meseci od te avanture, kada sam napokon odlučio da se vratim u rudnik. Ovog puta sam bio opremljen svim neophodnim istraživačkim alatima i opremom. Osjećao sam se hrabro, ali istovremeno sam bio svestan opasnosti koje su mogle da me čekaju. Kada sam se ponovo približio rudniku, ponovo sam čuo jezive zvukove koji su dopirali iz njega.
Srce mi je brže kucalo, ali nisam se dao pokolebati. Odlučio sam da istražim dublje, krećući se kroz uske hodnike sa baterijskom lampom na glavi. Kako sam dublje ulazio, osjećao sam kako temperatura pada, a atmosfera postaje sve mračnija. Moj um se poigravao sa mnom, a i paranoja me obuzimala. Nisam znao šta da očekujem, ali nisam mogao da se zaustavim. Nakon nekog vremena, stigao sam do mesta gde sam ranije bio. Ali, šta sam zatekao, bilo je izvan mojih očekivanja. Tlo je bilo prekriveno čudnim znakovima, koji su delovali kao neki nepoznati jezik. Baterijska lampa se počela gasiti i paliti, ali sam i pored toga odlučio da idem dalje. Tada sam primetio nešto još jezivije. Počeo sam da čujem tiho šaputanje koje je dopiralo iz dubina rudnika. Bio sam zgrožen i uplašen, ali nisam mogao da se okrenem i pobegnem. Moja radoznalost me je vukla napred, uprkos strahu koji me obuzimao. Nakon što sam prošao kroz nekoliko hodnika, stigao sam do jedne velike prostorije. Bio sam zapanjen onim što sam video. Prostorija je bila ispunjena crnim, jezivim figurama koje su stajale u mraku, gledajući me svojim praznim očima. Srce mi je bilo u grlu, a strah me je obuzimao celim telom. Nisam znao šta su te figure i šta žele, ali sam osjetio da sam došao do granice između sveta živih i mrtvih. Njihovi šaputi su postajali sve glasniji i snažniji, kao da me pozivaju u svoj svet. Panično sam pokušavao da se vratim nazad, ali hodnici su se činili sve više izmenjenim i neprepoznatljivim. Bio sam izgubljen u lavirintu tamnih hodnika rudnika, a šaputanje je postajalo sve intenzivnije. Osjećao sam kako me obuzima neka neopisiva sila, kao da me vuče prema tim jezivim figurama. Tada su figure počele da se kreću, polako prilazeći. Njihovi pokreti su bili neljudski, kao da se kreću kao senke, bez težine i oblika. Srce mi je bilo u grlu dok sam pokušavao da pobegnem od njih, ali hodnici su se činili da se beskonačno šire, zamračujući svaki izlaz. Onda su me uhvatili. Njihove ruke, hladne kao led, su me dodirnule, a šaputanje je postalo nepodnošljivo glasno. Osjetio sam kako me sila vuče ka središtu te prostorije, gde su se figure okupljale. Pokušavao sam da se oduprem, da se oslobodim njihovog stiska, ali bilo je beskorisno. Bio sam sveden na bespomoćnu žrtvu, izgubljen u njihovom svetu. Tada su me odveli u središte prostorije, gde se nalazila velika crna rupa. Video sam kako se figure bacaju u tu rupu, nestajući u njenoj dubini. Njihovi zvuci su postajali sve tiši i slabiji, dok su nestajali u nepoznatom svetu. Tada su me povukli ka toj rupi. Pokušavao sam da se oduprem, da se izbavim iz njihovog stiska, ali bilo je beskorisno. Pao sam u tamnu provaliju, osjećajući kako me snažna sila vuče sve dublje i dublje. Svest mi je polako nestajala, a posljednje što sam čuo bio je jeziv krik koji je dopirao iz dubine rudnika. Tada sam izgubio svest. Probudio sam se kasnije na površini, blizu rudnika. Bio sam dezorijentisan i iscrpljen, ali bio sam srećan što sam uspeo da pobegnem iz tog užasnog mesta. Nikada više nisam kročio u taj rudnik, a ta iskustva su me proganjala u snovima tokom mnogo godina. Šta se stvarno tamo desilo, ostala je misterija. Možda je to samo proizvod moje mašte, ili možda nešto što nije za ljudske oči. Ali, jedno je sigurno, taj rudnik nosi tajne koje ne bih želeo da otkrijem ni pod kojim uslovima. Možda su figure koje sam video bile samo plod moje halucinacije, ali činjenica da sam bio izgubljen u tamnim hodnicima rudnika i osjetio kako me neka neopisiva sila vuče prema nečemu nepoznatom, ostaje kao jeziva uspomena u mom sećanju.
Nakon tog iskustva, shvatio sam da postoje stvari za koje bi bilo bolje da ostanu neotkrivene. Neke tajne možda bolje da ostanu tajne, jer ponekad nije dobro znati sve.